بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب كيسا الإنفاق شنتمي تكفار وسديتما وان جنة سينني عذاب جلا اتباها كيسا شنتمي تكفى قباجر أيها المسلمون ربين كينيا كيجو هقا دبت واكن عفي ورا واكن هقا دبت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر جتون غارين انتاني تكافوا وغاري متي وان هوسا كنون وان قد أنتو كنون غاري متي لن تنالوا البر حتى تنفقوا جي ربين hanga kennitanitti waan gaggaarii waan jaalattanirraa hanga waan jaalattan kana kennitanitti jalee wahii waan gartee ifiifuu yoo sii kennan hin feene waan akkasii namaan kennuu miti rabbiin keenya toltuun hin taane hattaa tunfiquu mimmaa tuxibbuun hanga waan jaalattanirraa kennitanitti je rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala wamaa tunfiquu min shay'in fa inna allaha bihi caliim وان اسين كنتن هندا ربين كين يقوبا قبجي سبحانه وتعالى وان اتي كنتو وان اتي واكنتوف كيسا كيتي في قبات ربين سيقوبا قبا سبحانه وتعالى هقا كنتو اللي اجتين تي ربي كيتي وجين تهو قبدي يا قبرتش ربي يا قبرتي ربي كنا اتجرتني كنا انتي نعمو اخلاصا قباتشو قبد همنا قباتشو قبد نمتي لكاواتشو sanin nama azaagoduun qabne subhaanallah amala nama keenyaa yoo arra waa namaa kennite guyyaa bira namni sun sitti dhufe dheengadduma sadaqaa itti buufanna har'a qaata talaan nutti ka'e hay barbareen tababbaan dhaabeen nama guba jedhanii dheengadduma sadaqaa itti buufna namni waggaa duraanuu miskiinni akkanuma laa subhaanallah rabbiin keenya abii bakri siddiiq sifa bareedduu wasafee rabbiin akkije wamaa li ahadin cindahu min nicmatin tujzaa illa ibtigaa'a wajhi rabbihi al'aclaa ولا سوف يرضى ربين كين يغنا إسا غمتشيس غلط اللي نمني بران قبو واني إني كنوف رب مفول ما ربي إسا بربادا في جي ربين كين سبحانه وتعالى مال جا ربين سورة براكتت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يعني إساني مالي بكتات واني كندي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نقلتهم فتشوا اللي إسني الرام فينو وان إسني كني تنتي قلت اللي نقلتوا هركا نقلتوا اللي إسني الرام بربان وان نتي بربان عذاب ربي كقويا حما قويا فولا قورا سنجلا نقيا كتبانو بربان نجاني ورخناف ربين كينيا ورخاني فارس سبحانه وتعالى يا عباد الله وقال تعالى وما أنفقتم من شيء وأنت كهوغاك النتن رب كين يبكبو سجا الدنيا تنقبت يوكما شنتم ربي كنت دكاسا نسي كن رب سبحانه وتعالى آخرا التي سيتر فيسيت تقواتي كنت سي قدسي دنيا تنقب التي بركا قبينيك كيسا سيكا سبحان الله رب كين رحمن إساب الله أكاكيا كيتيمتي وهو خير الرازقين ربين الرجالا نما سوروت الرجالا نما نياچسوت harki rabbii keenyaa bal'aadha ati hanguma qabdu kanarraa ati kennannaan rabbiin keessatti bal'isa jechuudha subhaanahu wa ta'ala tanaaf warri waa kennu kun duniyaa tana gubballetti ittiin barakata aakhiraallee gaa subhaanallah jannata rabbii ittiin seena jechuudha yaa ibaadallah rabbiin keenya quba qaba waan nuti gartee dalagaa jirru dalagaa teenya hunda rabbiin keenya quba qaba jechuudha وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث بخاري مسلم كي تجرت نبي كينيا كم جي عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة إبدا إيقادا وسو ولكا تمرا بكلمة الأفتني وان قبدن سن تمرا غلطو قوام بفتني غلطو كل الأفتني إن غايا دبي وان ربين إسني كنن جهنم جلابه بربادا وان ربين إسني كنن جهنم الرائف بتا وان ربي إسني كنن جهنم جلابه يالي قد أجي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام تناف يا عباد الله واكنتشون
waan rabbi sii kennachuun jannanni jannata rabbiiti, duniyaan duniyaa rabbiiti. duniyaa an sii kenne tanaan jannata kiyya bal'aa kanarraa bitadhu yaa rabbi. meeshaan lachuu ka isaati subhaanallah. ati rabbiin sitti arjoomnaan arjoomuudha, garuu keessi kee qulqullaa'ee rabbii keetiif keessi kee qulqullaa'uu qaba jechuudha subhaanahu wa ta'ala. ka itti aanu yaa ibaadallah, waan jannata nama naqu keessaa qiraa'atu suurati ilmulki, suuraa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة كان قرأت جنة من كاجي. قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية. سورة تكت قرآن كيس جرتو وقد اللي متيسين آيات مصدما جي نبي كينيا صلى الله عليه وسلم. خاصمت عن صاحبها نمجتي قيا قياما نما إسي كرا إرّا سبحان الله تبارك الذي آيات صدم. آيات صدم نكونو لدير آمد آيات تتكا جتشور آيات قبابا غنم الرنم إسي كرانان قيا قياما إرّا مرمتي صاحب إسي رفو ربي دولتي حتى أدخله الجنة حنق جنة إسانيت اتجي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام. وهي تبارك سورة النبي كينيا بانسون سورة الملك يواو تبارك جتشودا بسملا تبارك سورة بكما كان غرتي نمني سورة كان قرأو جدي هند عادا قلتي قرأو جنة سينا جي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. عذاب قبر اللي رانمد أرغتي جي رسول ربي صلى عذاب قبر اللي نمر رادي بفتي. سورة سورة عجائبات نبي كينيا دبت عليه الصلاة والسلام. حديث الباني صحيح قول كيسة دبت رسول ربي عليه الصلاة والسلام. تنافو أبوليان كي خبجمتوتا في جالتمتوت أخي الحبيبي أبوليسا كي خبجما أختي الغالية أبوليتي قالي ربين كي كراتي تجنة سنتو هدو سيمي جيس الله. سورة تبارك غنمر قرؤون عذاب قبرير نمر ديبست عذاب قبرير نجانا مبافت. akkasumatti suuraan tun guyyaa qiyaamaa namaa mormiti hanga saahiba isii nama isii qara'u san jannata naytutti jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. hadiifni kaan abi daawuddu odeesse, kaan xabraanii odeesse, kaan haakimu odeesse, tokkolleen hundi isaanii dura yoo sanadallee jettan sahaahu albaanii imaama islaamaa albaanii sahiha godhe hadiisota kana jechuudha. tanaaf insha allah warra irraa milkaa'u rabbiin haa godhu yaa ibaadallah. tan 54 54 waan jannata nama naqu 80 keessaa ta adaabarraa nama baasu keessaa thalathatun kulluhum damaanun ala allah. waa sadi rabbiin keenya if qabee jira, ifirra kaayee jira rabbii warra waan sana kana dalage jechuudha. hadiisa kana keessatti nabiin keenya akka jedhe alayhi salaatu wassalaam qaala khamsun shanje waa shan man fa'ala waahidatan minhum waan shanan sanirraa katakka dalage rabbiin keenya waa'ee isaa keessatti if qabee jira jechuu. rabbiin bakka gartee nama waan san dalageef rabbiin akka jannata kennu ifirra kaayee jira jechuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. man aada mariidan nama fayyaan qabne gaafate, nama fayyaan qabne gaafachuun jannata sinayxi. oo kharaja gaaziyan ammallee karaa rabbii keessatti nama bahee jihaadaaf deemu. oo dakhala alaa imaamihi yuriidu tacziirahu imaama isaa nama amiira isaa ka islaamaa kabajee isa gargaare takkaa mana isaa keessa taa'ee hamtuu isaa namarraa qabate fasalima annaasu minhu wasalima min annaas hamtuu namaallee irraa najaa bahee namnilleen hamtuu isaarraa najaa bahe. nama kana warra arraba ifiitii fi harka ifillee namarraa tiifatan warra kana rabbiin ifirra kaaye. hadiisa biraa keessatti wajaa tasriihu bidukhuuli iljanna rabbiin waraqaa gartee inni jannataan seenu guututti gartee inni kun warra jannataa tahuu rabbiin keenya waraqaa isaaf galmeesse jechuudha subhaanahu wa ta'ala. وفي رواية أخرى ثلاثة كلهم ضمان على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله نما كرا ربي كي تتبعي فهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة. ربي في الرقاء
hanga gartee inni du'ee akka isa ajjeese jannata isa godhutti akka inni gartee itti jiraatu duniyaa tana gubballetti aakhiralletti rabbiin haala isaaf mijjeessa gartee rabbiin ifirra kaayee jechuudha subhaanahu wa ta'ala. tanaaf yaa ibaadallah warra waan dalagu hunda fuula rabbii barbaadaaf dalagu rabbi nu haa godhu. tashantamii shanaffaadha tahqiiqu alwalaa'u walbaraa dhugoomsu takka gartee murteessu qulqullaa'uudhaa fi fira godhachuu. alwalaa'u jechuun fira taasifachuu takka ammoo jaalallee taasifachuu. walbaraa'u jechuun irraa qulqullaa'u. baaba tana keessatti rabbiin keenya akki jedhe subhaanahu wa ta'ala laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir yuwaadduuna man haadda allaha wa rasuulah jaalallee ka godhatan hin gartu nama rabbii fi rasuula xilaata godhate je rabbi subhaanahu wa ta'ala. warri inni baanu gartee warri rabbii fi rasuula xilaata godhatan kun jibban kun osoo abboota isaan dhalellee taate takkaa ilmaan isaan dhalanillee taate takkaa obboleeyyan waliin dhalatanillee taate takkaa gosa isaanii ta wajjiin gartee gosummaa qabanillee taate abadan warra kana jaalalleen godhatan je rabbi subhaanahu wa ta'ala. abadan jaalalleen godhatan warra kana ulaa'ika je rabbiin subhaanahu wa ta'ala kataba fi quluubihim iimaan warra amma dubbanne ka nama rabbitti amane malee nama gartee biraa ka rabbii fi rasuula xilaata godhate jaalalleen godhanne kana kuni warra rabbiin qalbii isaanii keessatti iimaana gadi dhaabe ka jibriiliin rabbiin jajjabeeyse seensisuuf ta'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala. ويدخلهم الجنة جنة إسان نقفتا تجري من تحتها الأنهار جنة لقيوان أفرون جليات سبحان الله خالدين فيها أتي كيستي أبته الأفدي من جتشود يا عباد الله مالف رضي الله عنهم ورضوا عنه إسان اللي رب الرجال ربين إسان الرادة لقى إساني جالت إسان اللي ربين رضي الله عنهم ربين دلقا إسان الرجالة إسان اللين ربي دلقا ربين اتكنهن رب الرجالة سبحانه وتعالى ما الجامنية من كن أولئك حزب الله كوني ور ربي في جيتش جرات كوني ور ربي في جيتش وليك أبامي كوني ور ربي في جيتش مرات كوني ور كرار ربي كيست ججباتا حزب الله جتون جماع ربي جتون تكو جماع ربي جتون أكانو متياجن نمالي أكافان عرباتي كبيرا قبت أكافان عربا كينياتي أمو جماع ربي تجتون أكوار ربي كين جمتي هاجمو فكاتي سبحان الله جتون معنا إسا كوني ور ربي في جتش تهي جتو ربي إساني تهي كوني ور ملكا يجا ربي سبحانه وتعالى ربي جماع إسا ور جماع قرتي ربي في جتش كرا ربي رتجرات ربي نحاتي سبحانه وتعالى يا ربي كين يفيد إن شاء الله boqonnaa tanumaan gartee boqonnaa baanee walitti deebinaan fagaatinaa isiniin jenna. kun hundinu humnaa 360 irratti uumame ilmi namaa kun humni tun hundinuu dalagaa adda addaa qabdiya. qaamni kee kun akka boru adaaba rabbii jalaa bahuuf arra carraaquu qabda jechuudha yaa abdallah. duuba wanni kun hundinuu yaa ibaadallah beekutti haajamti wal dhageessisutti haajamti. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan jiru kana walii ifa baasanii akka ilmi namaa itti fayyadamu wal godhuu nurraa gartee walii godhuu nurraa barbaadamti. humni tun hundi jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam faman kabbara allah namni rabbii isaa guddise wa hamida allah ka rabbii isaa faarfate ka laa ilaaha illa allahu jee كسبحان الله جاء ربي إساء كل ليس واستغفر الله استغفار قد ربي إساء رفته وعزل حجرا كراغبا رقافودي كرقانا نمني تقفته عن طريق الناس كرانا مرة جي نبين كين أو شوكة تكاك أوري إلما نمادر تكراغبا فودي أو عظما تكالفي وانو مججبتو كراغبا جرو وانما علم نما هقا ديمو اتقفتت نما ميدو هند كرر فوده عن طريق الناس وأمر بمعروف حمت التيامي تلت التيامي ونهى عن المنكر حمت الرادورك
عدد تلك 60 و300 هم ندبس ديه في جهاتما سنندنو إرّا bakka bu'e jechuudha. Dalagaa gartee isii ibiddarraa baasu guyyaa san keessa dalaga jechuudha. Takka hamturraa nama dhorke, toltutti nama yaame, qoree karaa gubbaa guure, dhagaa karaa gubbaa fuudhe, lafee karaa gubbaa guure, lafa walitti cittee walitti deebise, waan gartee ilmi namaa itti miidhamu hamtuu takka hogguu namarratti arge akka ilmi namaa hamtuu san keessan turre karaa namaa ibse, hoggaa gartee waan gaarii takka arge karaan gaariin kana jee irra kaaye, humna tana hunda akka waan ibiddarraa bitee ooleeti jechuudha. فإنه نبي كينيا مالجي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسي يومئذ قياسا ندي صفته وقد زحزح نفسه عن النار حالا لقما لبو إساء بالدرى بلسومسه لبو إساء بالدرى فقيسه ميجر كينيا وان جبدودا. نبي كينيا صلى الله عليه وسلم دمين إيمانا ترباتمي وهي أعلاها لا إله إلا الله غرا أولون غرتي تيرا أولانتو لا إله إلا الله جي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام. جلي سي أمو إماتة الأذى عن الطريق هم ترى واغورو قرورا كرا قبتي جابت غفو كرا قبتي غورمت بدل علمنا ما أذى قوتو كرا قبتي واغورتو كرا تلشي يا بليسخية حتى بشان كرا قبتي غنن نقمي وان فولي علمنا ما اتي أذاته نيته الله ربي كي يرن جنة برباد من دوان كنا ربي كي يرن برباد جتي فونان أبدا ربي جنة سيكن نمال انتاني دوبا ميك أرورا كرر راقودو وان جبدودا لا سبحان الله لقا كرر رافوه دربو حديثة برسنة كذا نبي كينيا صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة نمي جنة كيسا بشنن أرقى نبي كينيا عليه الصلاة والسلام مال دلقمي ايتا مكما توكو كرر راموري نيا بريدادا فشكر الله ربي كينيا نيقلتهم فتدوبا نما تولا مخلوق إساتي أولو نما تولا وهتي أولو ربي كينيا نيقلتهم فتجتشود سبحانه وتعالى سببا سنين جنة سيني جئ ربي كينيا قلتهم فتح أنا في سن اللي ورتكو أرقتي قدو ربي إسار واتكو دلقي قدو أرقت ربي نها قدو يا عباد الله كايتيانتو شنتمي تربفان طاعة الزوج انتلتي ربي في قياك قيامتي أمنتي تاكا جارس إسي تولي جتشو دايا توني سبب خاص بالنساء دبرتي بيتشا إلى اللت توني وان دبرتين قفتي جنة سنتو تأيغا غنما تغرتي أما دبر سنه الدونتون تديرا في دبرتي اللي ولتي قبدو gabricha rabbiiti fi gabrittiin rabbi illee walitti qabna jechuudha. Tuni ammoo dubartii qofa ilaallata jechuudha. qaala sallallahu alayhi wasallam li'ammi nabiin keenya adaadaa isaatiin maal jedhe gaafate rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam unzurii eyni anta mee ati eessa jirta jaarsa keetirraa jaarsa kee eessatti dhaabbatta jaarsa kee wajjin jireenyi ati jiraattu maal fakkaata jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. dubartii teenya waan kana gaafachuu qaba mee jaarsa keessa wajjin akkamii jirtan isin warra jannataati moo subhaanallah mee haalli isin itti jirtan maal fakkaata afaan dheerachuun jaarsa azaa godhuun jaarsatti alaan aluun jaarsa hiraarsuun jaarsa rakkisuun allah rabbi sodaadha yaa dubartii islaama wallaahi wuma gabaabduun jannata seentan duuba yoo haala bareedaa qabaattan. nabiin keenya waan jeen namittii tana fa innamaa huwa jannatuka wa naaruk walilaalladhu jechi lamuma jecha gabaabaan irraa bahe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. hubadhu inni toltu jannata keeti diddoo azaaba keeti isumaan azaaba seenta jechuudha waan azaabaan seenan jechuudha jaarsi yoo ittiin jallatte waan azaaba naqu waan azaaba si naqu yoo itti qaceelte waan jannata si naqu jechuudha subhaanallah. irra hedduu namni kitaaba himu dhiira dubartoonni yoo rabbi ganaan u heddummeesse malee namni kitaaba himaa jiru dubartii keessaa waa xiqqo biyya teenya tana keessa akkami jechuudha. yeroo hedduu yoo nuti
waa'ee dubartii tana dhirti warri du'aata aboo dubartiin akkana osoo namni tokko rabbii gaditti ka sujuudaniif jiraate silaa jaartitu jaarsaaf sujuudutti ajaje nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jaarsi bakka jabduu ta'uu argisiise nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartoonni hoggaa itti himan aboo dubbii tana ifuma biraa nutti uumtammoo dhuguma rasuula rabbiitu jedhan sallallahu alaihi wasallam maaliifi dubbiin tun akka waan namni kitaaba himu waan dhiira ta'eef akka waan isaan kana qaceelfachuudhaaf ifirraa gorsuudhaaf takkaa ifirraa gartee isii tana qaceelchuudhaaf mala itti baasee fakkaati dubartiin wallahi jecha ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam akkuma haqni keessan yoo haqa jaarsaa isin dabsitan gartee sababaa saniin jahannam seentan yookaan jannata seentan dhiirti tokkollee yoo haqa keessan dabse takkaa gartee isin miidhe jahannam seena jechuudha kuni gartee waan rabbiin keenya adlii isaatiin lafa kaa'e subhaanallah وقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على الزوجة حقني جارسا جارتي رتي نبي كينيا صلى الله عليه وسلم أن لو كانت به قرحة وسو الرمن اللين اتجاه بوتون دندسو يجودا حتى وسو مدان ليك أباتي تكا مدا بوچور رجان تكا چاوه جام تليك أباتي فلحستها irraa hayxe jechuudha warri gariin arraban leen hayxe maa addat osoo irraa arraabdellee haqa jaarsaa guutuu hin dandeessu jaartiin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubartiin silaa ni heerumaa dura aniin kun nama akkami haqa jaarsa kiyyaa guutuun hin dandaya amma mee an akkuma rabbiin narraa barbaadu san hin jira heerumuu qofaa miti awwalan haati manaa osoo ilmi namaa kabajamuudhaaf na gartee guddina abadan dhiira rabbi dubartiif uume dubartii dhiiraaf uume jarri kun lamaa walirraa duroomuu hin dandayan laakiin as keessa haqa waliin jireenyaattu jira haqa itti waliin jiraantu jira jecha babbareeda jira nabiin keenya Aishaa wajjin akkamit jiraate alayhi salaatu wassalaam Aishaanoo nabii keenya wajjin akkamit jiraate jaartiin gaariin jette Oromoon isiinuu jannata duniyaa matana gubbattuu jaartiin gaariin jannata jechuudha namni jaartii gaarii galgalli hundi aruuza takka galgalli hundi isaaf sargiidha waan sargii balaa nama kaanitti buute namni kun quban qabu dubartoota keenya rabbi azaaba jala sababaa qaceellumaatiin rabbi azaaba jala dubartoota keenya haa baasu yaa ibaadallah وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها dubartiin takka hoggaa shanan isii salaatte salaata waajibaa isii salaatte wasaamat shahraha baatii ramadaanaa soomante واحسنت فرجها قام إسئي كأورا سترت أكا ربي سترت داجيتي سترت فرجها جيبر قام إسئي كسالالي قامني دوبرتي هندينو هغا ربي هيامي ملي أورا دا أكا ربي الرابر بايوتي سترت وأطاعت زوجها جارس إسئي تولجت هيا مال جتي أبا منا خيا كبجما مال جتي يا أبا منا خيا يا أبا بلو مك أغاري إيامته akka isa gammachiif adaduma inni irraa gammaduun rabbiin irraa gammada jaarsa tole jechuu maanaa isaa nabiin keenya akkatti fakkeesse alayhi salaatu wassalaam hatta osoo ibidda gubbaa eeloo buusutti jiraattellee biddeena baasutti jiraatte isii biddeena irratti nayxe san kottu yoo je'een haa biddeenni sun gubatu malee isa bira dhuftee hajaa isaa san geessuu qabdi yoo isiin diddee inni itti dallanee aaraa bulee malaa'ikaan rabbii isii abaaraa bulti jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubartoota islaamaa gurra isin calaw anuu fi isinillee rabbi najaanu haa baasu subhaanahu wa ta'ala qaama isii sattaratte wa ata'at zawjaha jaarsa isii tole jette qiila laha adkhuli aljanna min ayyi subhaanallah min ayyi abwaabi aljannati shi'it yaaniin jee hulaa jannataa ta barbaadde seeni jedhan je rabbi subhaanahu wa ta'ala nu waa meeqa dubban salaata waajiba qofa salaatti akka gaariitti salaata dhiisuun hin ta'u subhaanallah baatii ramadaana akka rabbi irraa jaalatitti soomanti hayyee qaama isii akka rabbi je'eeniti sattaratti jaarsa isii wajjin raahaa qabdi gammachiiftuu jaarsaa subhaanallah haadha ilmaanii haadha manaa kabajamtuu fi jaalatamtuu haadha ilmaan islaamaa taateetti gammachiifti gizee laale waan arge hamtuu irraan argu
gizee manatti gale manni isaa hundi gammachuudha. Subhaanallah. dubartii dargaggoota islaamaa dubartii akkana rabbi isinii haa qoodite akka nabiin keenya jedhu sallallahu alaihi wasallam. namni kophaa milkaa'ee jannata seenuu barbaadu hin jiru yaa jedhan jaartii teenya adaaba keessatti dhiifnee bakka biraa dhaquu waan nuuf hin malle yaa jedhan warra jaartii fi wajjin jannata rabbii keessa bashannanu rabbi nu haa godhi. subhaanallah. tana yaa ibaadallah tana gaadhaamsi rabbiin keenya nu dhaame duuba. jaartiin utubaa manaati, madrasaa ganamaati, barsiiftuu ilmaaniiti, kabajjuu haadha manaati. rabbiin duuba waan kana hunda isii ilaalee waanuma waajibaa ta'e isiin dalaydeen hoggaa isiin jaarta isii tole jettee haala jaarsi isii irraa jaalatuun rabbii isiitiin wal qunnamte guyyaa qiyaamaa rabbiin hulaa jannataa 8 tafeete filadhu seeni jaanje rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. allahu akbar. warra dubartii teenya rabbiin akkana ji'u rabbiin haa godhu. subhaanallah. isiin seenteenullee rabbi lafatti nun hambisin warra wajjumaanuu seenuu rabbiin haa godhu. yaa ibaadallah karaan itti milkaa'an hedduudha. yaa amatallahi jabaadhu intala gabritti rabbii jabaadhu. isinillee warri dhiiraa yaa jedhan humna qabna jettanii mijjaa qabna jettanii dubartii azaan godhina rabbi sodaadha. dubartiin keessatti dubartiin amaanaadha. akkuma isin amaanaa isinilleen isin irratti amaanaan lachuu gamaa gaban. بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير